جا بانگەشەی هەڵبژاردنەکان کۆتایی هات بە هەندێک پرسی دیکە بوروژێنین چونکە ئەگەر بانگەشەی هەڵبژاردن هەبێ یاخود نەبێیان پرسانە ڕۆژەوی میدیای تورکیان و هەروەها لە ناو خەڵکو و لە جادە و کۆڵانەکان قسەیەکی زۆریان لەبارەوە دەکرێت. من ئەمڕۆژ دوو میوانم دەبێ. میوانی یەکەمم بەڕێز مسلم دۆغان وەزیری پێشووترە کە پێشووتر دوو مانگ وەزیری کارەکانی یەکێتی ئەوروپا بووە لە حکوومەتی تورکیا لە ساڵی 2015 و هەروەها سیاسەتمەداریشە. من هەندێک پرسیار لەوەکەم ساین مسلم دوان هۆشگەلدن سکێر ڕاستە خۆ دەمەوێت لەوە دەست پێ بکەم. ئێوە ئێستا وەکو سیاسەتوانێک ئاماژەم بە ئێوەدا، بەڵام بەر لەوە ئێوە پەرلەمانتار بوون و دواتریش وەزیر بوون و کاری وەزیریتان کردووە. دەمەوێت پرسیاری ئەمە بکەم، ئەخۆ کێشەی کورد دۆخێکە بوو لەبارەی سارسەرکردنی کێشەی کورد لە نێوان ساڵانی 2013 بۆ 2015 لە ئەنجامدا دوای هەڵبژاردنەکان چێ ببێ بەدەسەڵات؟ ئەخۆ دووبارە خۆناغێکی دیکە چارەسەرکردنی کێشەی کورد دەست پێ دەکاتەوە؟ دەربارەی پرسا کورد ونزانن 100 ساڵن درۆژەوێدە و ئێدی بووە ناودەولەتی و divê were çareserkirin. Niha sîstem dibin vê pirsê de maye û divê were çareserkirin. Ji ber vê kîja desthilat were jî tekez divê çareseriya vê bike bi rêya diyalogê, rêwekî danûsandinê û aştiyane vê pirsê çareser bike. Di 100 salên dawî de Kurd êdî paradigmayeke nû pêşxistin û dibêjin em bi hev re bijîn û dixwazin welatiyekî wekhev bin û li ser vê bingehê peymaneke nû ya civakî çêkirine. Ji ber vê divê desthilatek nikare vê giraniyê rake bûye pirsekî navdewletî. Kurd tenê mafê xwe yên siruştî dixwazin, xwezayî dixwazin. Wek hemû gelên dinkî li vê welatî dijîn. Ev proseyekî wiha dibe ku were rojevê. دوای çwardeyê ayar wata دوای beyanî دوو سیستەمی جیاواز دێتە پێشمان و ئێستا باز لەو دوو سیستەمە دەکرێت. ئێوە بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کورد کامە سیستەم بە شیاو دەزانن؟ سیستەمی پەرلەمانتاری یاخود سیستەمی سەرۆکایەتی؟ سیستەما سەرۆکۆماری jî aliyên xwe yên baş hene, ê parlamenterî jî aliyên xwe baş hene. Di warê çareseriya pirsa Kurd de ev sîstemek ku na heye hinek baştir e ji ber ku tek kesek tenê heye biryarê dide. Ev hinekî kar asan dike. Lê 22 salin ev desthilat berdewam e. Hetana hember daxwazên Kurd gavên nû neavêtine û di proseyê nû de jê nîşan da ku ev sîstema serokkomarî jî neçare ye. Ya girîng ev e, sîstem çi dixwaze? Sîstem ji bo diwarê mafên demokratîk yên Kurd da çi dixwaze? Ji kesan zêdetir divê meriv sîstemê deyne holê ku çi dixwaze? Dibe ku birêz Kılıçdaroğlu jî dema bû serokkomar hember vê sîstemê nikare tiştekî zêde bike. Lê eger aliyên demokratîk pêş bikevin wê demê Kurdên ku li Tirkiye jî dijîn dixwazin deryekê nû vebe diwarê demokrasiyê de û pişt re jî dikarin daxwazên xwe yên netewî pêş bixin. بەڵێ هەر لەم بارەیەوە هەردوو هاوپەیمانێتی شێوەیەک لە گفتاری جیاوازی هەیە لەم بارەیەوە بە بۆ چون ئێوە کامیان زیاتر ڕاستترن؟ Niha proseyek û em têdane AK Partî û MHP desthelata wan di çareseriya pirsa Kurd de gavên girîng avêtin lê pirsgirêk çareser nekirin, mase helweşandin. Di warê zimanê dayîkê de dikarîbû çareseriyekî bikin lê nekirin. Li hember vê jî hevpeymanekî nû heye dibêje em dikarin hemû pirsgirêkan pirsa Kurd jî gotûbêj bikin û binêrîna min hevpeymaniya millet
peştire zedetir dikare çareseri bine debeku alin daxwazın demokratik zedetir peş nexe le nerina Kemal Kılıçdaroğlu zedetir demokratike o beheskirine demokrasiye jiber ve dixwazın persa Kurd de parlamentoya da be gotu beşkirin o da çerçeveye desture da were çareserkirin edbejim projeyn wan بەڵام peştirin. باس لەوەش دەکرێت بە شێوەیەکی بەردەوامکەوە هاوپەیمانێتی میلەت ئی پارتی تێدایە واتە فاکتەرێکی وەکو مێرەل ئاکشنەر هەیە و ئەم بەڵێنانە ناکرێت بەجێ بگەێنرێت باس لەوەش دەکرێت Duvarê persa Kurda İyi Parti û hinek partiyên rastger êdî persa Kurd wan derbas dike. Ev pirs bûye pirsekî navdewletî li di nava çar parçeyan de çar welatên cuda ne êdî tekoşînekî wan heye şerekî wan heye. Hemû mafên xwe yên sürüştî xwezayî dixwazin. Divê ev daxwaz werin cîbicêkirin nabe ew bên redkirin. Li Tirkiye îro pirsgirêkên mezin yê aborî hene bingehe xwe ji pirsa Kurd digire. Ji ber pirsa Kurd nehatiye çareserkirin ev derdikevin pêş. Ev sistem îro de qeyranekî mezin ya civakî û aboriyê de eger pirsa Kurd neyê çareserkirin ev rewş de girantir be zehmettir be rewşa aborî û siyasî de zêdetir giran be ev siyaset êdî partiyan derbas kiriye û dixwazin sistem bibe demokratik û êdî ev neçariye neçar dibe ev devlet bibe demokratik. بەڵێ لە لایەکی دیکەشەوە باز لە دەستورێکی مەدەنی دەکرێت بۆ چون ئێوە چیە لەسەرمە هەڵسەنگاندنی ئێوە چییە واتە هێژی دەستورێکە یاسایەکە rejima serbazî heye dema darbeyê 12 îlonê hatiye çêkirin. Dema em damezrandina Tirkiye dinêrin li wê derê desthilatya yek netew û yek olî heye. Lê gelek netew hene û gelek ol hene. Divê em hevpeymaniyeke nû ya civakê deynin, peymanekî nû deynin. Bi vê were cîbicêkirin. Li vî welatî kî hene divê ew hemû li xwe bigire. Ev peymana civakî divê Kurd jî têde hebin, Tirk jî têde hebin û gelên dî jî di nav wê de ciyê xwe bibînin. Pêwîst nake navê yek alî jî têre derbas be. Lê divê hemû alî xwe hemwelatiyekî wekhev bibînin pêwîstî bi peymaneke nû ya civakê heye. Netew dewlet netew dewlet dibê were parvekirin bi hemû civakê were parvekirin. Em behsa berê zêde nakin. Lê di mercê niha da êdû netew dewlet divê destkeftên xwe parve bike bi netewên din re. لەگەڵ ئەمەشدا لە ڕۆژەف دەبێگومان باس لەوەش دەکرێت کە پەیوەندیەکانی تورکیا لەگەڵ دەرەوە لەگەڵ وڵاتانی دەرەوە بۆ نمونە لەگەڵ سووریا لەگەڵ یۆنان یاخود لەگەڵ وڵاتانی ئەوروپا دوای چواردە ئایا پەیوەندیەکانی تورکیا چۆن دەبێت لەگەڵ وڵاتانی دەوروبەر ئاخۆ نوێبوونەوەیەک دەبێت لە پەیوەندیەکان neçar divê bibe divê guhertina desthilatê bibe jî divê bibe dewlet rêxistinekî ye hemû dam û dezgehên xwe hene em karin bêjin ku bercewendiyên netewî yên Tirkiye divê bi rojhilata navîn re xwe bike yek. Îro siyaseta Sûriye hilweşiye. Siyaseta ewlekariya tund hûn dizanin divê mafên rojavayê Bakurê Sûriye qebûl bike. Çima bi Kurdên wê derê re şer dike em hezar salin ئەمانە بابەتی زۆر گرنگین و ئاخۆ دەسەڵاتی ئێستا هەبێت یاخود ئۆپۆزیسیۆن ببێ بە دەسەڵات
دەکرێت ئەمانە هەموو کۆتاییان پێ بێت بنێرینە من هەفپەیمانە ملت ئەگەر اتفاقا ملت ببە دەسەڵاتێ گواردنên بنگehîn li Tirkiye çêbin ez binêrîna min êdî bürokrasiya sivîl jî vê dixwaze hin alî piştgiriya itîfaqa cumhur dikin hinek jî itîfaqa millet dikin itîfaqa millet banga demokrasî û aştiyê dike û hinek projeyên berbiçav pêş dixe neçare dibe hêviyekî durust bike piştî 2 salan hêjî pirsên bingehîn yên Tirkiye nehatine çareserkirin hêjî pirsa Kurd pirsa baweriyan nehatiye çareserkirin êdî ev deshilat nikare tiştekî nû bide êdî kayranekî mezin ya aborî heye enflasyon gelekî bilind bûye di asla cîhanê de pir pêşdaye modelên nû yên aboriyê pêş dixin ku nabe ev werin cêbijî kirin itîfaqa millet hêviyên nû çê dike û dijberiyekê nû çê kirin Birêz Kemal Kılıçdaroğlu û piştevaniya Partiya Çapa Kesk jî giring e ji bo çareseriya pirsa Kurd de rola kilîdê bilîze Partî Çepî Sewz û Hedefa her li jêr çetî Partî Çepî Sewz da beşdarî li hilbijartinkan dikin ئاخۆ ئەمە سیاسەتێکی ڕاستە بە بۆ چوونی ئێوە واتە پشتگیریکردنیان لە کەڵسەرۆغڵو ji bo Kurda واتە سیاسەتی کوردان بە شێوەیەکی گشتی ji bo mafên netewî û demokratîk yên Kurdan deriyekî nû vedikin ji ber bi ronahiyê va êdî rola Kurdan stratejîk e Partiya Çapa Kesk êdî rola kilîlê dilîze ji bo mafên neteweyî giring bijartina Partiya Çapa Kesk giring e eger Çapa Kesk di parlamentoyê de bihêz be di demên pêş de bo amadekariya peymana civakî dê rolekî giring bilîze زۆر باشە بەڕێز مسلیم دۆهان زۆر سپاسان دەکەم کە ئامادەبوون زۆر سپاس